Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Raquel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naragsakat, gaputa siya tinagbaligi kini Lawrence. Ngem addamet katukad na aliday. Bueno papagayam, intay dinggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Raquel. Dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hello, Manang. Hello, Raquel. Kumusta kayong dita Pilipinas? Kumusta ni Nanang? Naimbag mat, Manang. Inruar mi idikal man ka ni Manong Lawrence ija ospital. Imbag laungan at ada ni Manong Lawrence akadwak. Nukas dyan nga gatake iti sakit na. Kasta ka di? Ay, nasaya at mat nga rod, tapno saan ka ngagmay-may sa mga sikaso kini Nanang. Nasingpet ni Lawrence, kat dayta tinangayatak. Pud na day tamanang. Nagswerte ka nga rod. Sapay lako mata makasara kakto iti kaskan kwa na. Wen, ading ko. Ikararagta dayta. O sige nga rodan. Indun sumaruno nga umawagak akasaritak ni Nanang. Tadapay isambut ko. O sige, Manang. Agyaman iti impatulod mo akwarta. Agan-anad ka kanayon dita, ha? Bye! O sige nga rodan, ading ko. Di mo baybayan ni Nanang, ha? Bye! Wen, Manang! Jack to baybayan ni Nanang. Ala, tulungan kan abumangon, Nanang. Tamangan kan. Kan agtumar kamutan iti agas mo. Ay, agyaman iti panangas asikasum kanyak, anak. Si kakit dimat, Nanang. Pagrebengan mi dayta nga anak yo. Kas panagyaman mi meten iti kinadunguyo kada kami. Idi napigsa kayo pay laeng. Ay na, agimbagak met ko man anak ko. Noa, paingamin asyak pa iti naadaan iti kastoy asakit. Agkararag tayo latta, Nanang. Iti kasta, agimbag kayo. Tako namot ti doktor. Ang mabalin nga agimbag kayo. Basta mamintenar dagiti agas yo. Kasta ka di. Ang kaasim at ni Manang mo ija abroad. Taiso amin ti paggapuan ti gasgastusan tayo. Maawatan mat ni Manang dayta, Nanang. Di, no addan tumat gasat ko. Oray siyak tumat Tumulong ak to iti gastos. Ngam no ita, agiin nanos tayo pay laeng. Naalakit din, Nanang. Mangan kan. Tapno saan amala daw ti panagtumaryo iti agas. Di kay ka di agpampanunot. Adda kaasin ni Apo Diyos. Ay, nagadumanan abulbulong di teruar. Nimat Jeff ti sumungad. Ngam, apay nga awan ni Manong Lawrence sa kadwana. Manumatan nga aldaw adyak nakikita. Aday ta ni Jeff. Agdamagakmat kan kwa na. Dayta ti balasang. Nagagat. Dinakman pa sa blugan. Awan mat ngamin ti agtrabaho sa bali dito eh. Ay wen, apay adi mo kadwa ti best friend mo? Makumikom ka no. Agsapsapon ngamin ita itinatalgad apanggadan na. Kaya't nakano ang matulungan ni Manang mo. Tapno inton sumangpat, agkasardanton. Hay, nakaap-apal da nga rod. No kumakayat nakat, duwatamat kuman. Di ka man agsaw iti kasta, Jeff. Ngam, adda ka nun trabaho sa pulan ni Manong Lawrence? Awan pay. Isungarod nga ipaspasnak na ti agsapsapol. Aplayan na amin. Ngam, di mo iyaw awan ti ibagbagak kang Raquel. Seryoso ak. Pasensya kan, Jeff. Ngam,
Kabsat lang, ti pangibilbilangak kan ka. Agsapul kalangan iti sabali nga armam. Awan mauray mo kanyak. Anya? Adda ka din kayan ayat mo asabali? Basta! Sumapul kalangan iti sabali. Tay nasaysaya at ngam siya. Nanang! Ata akon! At to yan Ayan ni Nanang. Apay nga awan dito eh. Nanang! Anak, adaak dito'y kusina. Ni, Kita anak ko. Kabaala akong timag na. huwin nga pay so Nanang. Nakadanon kayo matan dito kusina. Wala, tanapig sa akon. Mabalin ako na panawan. Tapno makastrat kamotan iti trabaho. Agpaimbag kayo nga rod Nanang. Tapno jak tumadandanagan no bilang makastre ka kun iti trabaho. Nahuwan, anak ko. Ne, ada tao. Mabit lang Nanang ha. Tamapan ko kitaan. Ha? Manong Lawrence? Sumrak ka ah. Agyaman, nak. Oh, Nana, kumusta kayo? Ay na, si kamot gayang barok. Ay, agtugaw ka ah. Nabayag basit ajak na sangot ti pimasyar dito eh. Sige. Agsarsarita kayo pailaan. Tamang isaga na iti merienda. Sige lang. Nakaragrag sakak. No makitkitak ni Manong Lawrence. No pakabasulak mantikas do amarikrik-nak. Awan maramidak. Agaya taksamutan ka ni Manong Lawrence. Ni Manang? Diyak kaya takasarita ita? I-off ko ti cellphone ko. Mabit lang, Nana, ah. Ag-video call ni Valerie. Ay, Hello, sweetheart. Kumusta ka ditan? Ay na, nasaya atlat na. Da kayo ngay. Ni, adakan sa dita palay ah. Wen. Oh, kita kadwak ni Nanang mo, oh. Ala, agsarita kayo. Ay, hello Nanang. Ay na, kailiw kayo una yan. Kumusta kayo ngay? ay na, mayatan tirik nak anak ko. Napigsa akon. Nasaya at nga rod no kasta Nanang. Ato yan ti merienda. Ay, Valerie anak, adda dito'y ni Raquel. Kasaritam ka di. Ay, uwan Nanang. Aday bagakan ko na. Hello, Manang. Advance happy birthday, ading ko. Ah, Patuludan ka iti aramatem nga agsagana inton kasangay mo. Manang, saanan? Anya kita saanan? Saan man? Panagyaman ko, gapo iti di mo pa ng baybay akin ni Nanang. Sige ang rod, Manang. Kat agyaman ak unay. Nanang, Apay akas tati lang am anak ko. Ada ka di parikot? awan, Nanang. Mabalin ayamot nga awan. Ala, ibagam kanyak anak ko. Ada ka di parikot mo. Apay nga minakastoy, Nanang. Masaksakitan, hak. Ha? Anya ti makagapo. Nanang, kaguradak ka di. No ibagak nga agayatak ka ni Manong Lawrence. Anya? Agayat ka kan ni Lawrence, ano biyo ni manang mo? Day tangarod, Nanang. Diyak inggagara. Nga agayatak ka ni Manong Lawrence. Ay na anak ko, di mo rumba nga ayatan ni Lawrence. Ibawin mo lang ang tirik nam iti sabali. Panunutom ti marik na ti kabsat mo no maamuan na daytoy. Lipata mo ni Lawrence, anak ko. Hello, Valerie. Kumusta ka, sweetheart? Hello, sweetheart.
Ay, mabalin ka di amapan ka iti balay. Jak ngamin makontak ni Raquel. Taapay. Pakibagaman, anay patulod kung tay inkarik apagsagana ni ading ko inton kasangay na. Kan pakitulungam tumutin nga agsagana. When sweetheart, basta si ka, agtung palak. Naragsak pa nagkasangay mo, anak ko. Agyaman nanang. Happy birthday, Raquel. Agyaman Manong Lawrence. Umay ka, intag to gaw ija banda. Uray, tanaas si kasok amin ang abisita. Happy birthday, Raquel! Awatam ko matoy simple asagot ko kan ka. Agyaman ha, Jeff. Umay kan, Manong Lawrence. Ijay ta banda. Sige, Raquel. Umay ka, Jeff. Ijay tayo ka, no? Saanan? Ijay ka na banda, Jeff. Adda dagiti babarkada tayo ijay. Sige nga, Rod. Happy birthday manan. Adun tinainom mo, Raquel. Uston ti arak. Ama ano maulaw ka? Saan? Diyak pa'y ka ti sumarda nga ginom. Aldaw ko ita. Isa abay-bay anak lang, Manong Lawrence. Kaya't ko tag-enjoy ita. Isa tagay lata. Ay, Raquel. Alagit din. Danggayan na. Ag-enjoy ta. O sige. Ngem saan ka unay nga agbartak, ha? Wan. Basta uminom ta. Ari Lawrence, ramatan pa ka diti motor mo. Rabiin, nakaawid din dagiti bisita ni Raquel. Agawid tamatan. Diyak kabala ng tag motor, pare. Nung kabalam, siganti mangi maneho. Magmag na tulatan intun madamdama. Umuna kalatan, Jeff. Agpatulong hakpay ka ni Manong Lawrence amang isimpa kadagiti na aramat. Agpapada tayo anabartek. Inton bigatan tauray tumulong akto. Okay lang, Jeff. Alan, agawid kalatan. Nakaturog dito'y salas ni Manong Lawrence. Talaga, anataar. Nagamot ti ropa na. Agkakman kiti. Oray, tanairikop kon tiri daw. Kandakda kami laang titoy. Valerie, ayayatan ka unay. Well, Lawrence, siyak ni Valerie. Kasta, araku penakmat. Ay ayatan kamat unay. Valerie, sweetheart. Kailiw ka unayan. Sa dino tayan ko? Awan pagan anay ko? Good morning, Lawrence. Raquel, anyan ti tsura ta? Nagayatan ta tinapasamag. Anya? Saan? Awan napasamak ka data? Saan ang mabalin a paglibakam tinapasamak? Hanggang, nabarta ka. Diyak amo tinapasamak. Kasama. Raquel! Lawrence! Nana. Hindi kaya't asawan ti kasta lang ayaw. Oro sa inyo ti mag-iyutan sa sarita tayo. Diyak magustuhan ti nakita. Agtugaw kayo. Kayat ko amang ti palawagyo. Nana, Diyak ingagara ti amin. Impagarap ko ni Valerie ti... Ulbod! Nagayatan ta adwa tinapasamak. Iso masapol nga itong palnag. Unay kayo matan. Di yun lapin ang panunot tirigat ni Valerie di abroad. Aday dyan agsaksakripisyo. Kalpasan na.
Kastoy laang ti sumadyo. Si Raquel. Imbagakan kay din alipat mo ni Lawrence. Ha? Ay, ayatak ni Lawrence, nanang. Patyak, maawatan na kaming tumat lang ni Manang Valerie. Diyak amo. Makaamo kayo amang ipalawag ka ni Valerie ti amin. Unay kayo mo't ngaminan. Di kay lakat nagpampanunutan. Hello, Valerie. Agya manak, sinong batang matlaangan ti awag ko, sweetheart? Pasensya kan, sweetheart. Makumikumak lang amin iti trabaho. Kumusta kan? Mayat, naragsaka, gaputa agawid akton. Malpasan ti kontratak dito abroad. At damat ten basit ornong ko. Isuntun ti usarin tangag negosyo. Valerie. Saan ka di aday ta ti may sa kadagiti arapaapta? Matungpal ton. When? Kailiw ka una yun, Lawrence. Urayam ti panagawid ko dita Pilipinas. Sige, Valerie. Kat agan-anad ka. Surprise! Ada ako na din ko. Oh, kumusta kayong kininanang? Ha? Masikok ka? Wen, Manang. Ha? Lawrence? Ada ka dito balay? Wen, Manang. Gaputa isot ti ama ti si Kugko. Saan na kan nga ayatan? Gaputa siya itan ti ayatan na. Anak! Una yan da ito'y anasang patag. Kunak nuragsak ti madanunak dito'y balay. Ngam nagpay dumagayam asakit. Sakit anjak amuno ka ano amapunas. Valerie. Agpalawagak. Ay, ayat. Onay ko. Dahit na ti maiparbangkan ka! Siglahan, Valerie. Kabilin nak. Dusaan nak. Amok akurang pay da ito'y. Kumpara iti sakit amarikot na mita. Pumanaw kayo dito'y balay! Pumanaw kayo! Agpadpada kayo at traitor! Pinapanaw na kami ni Manang Valerie ije balay na, Mr. Lonely. Ngem saan kami apimanaw, tawan mat sabali apag naedan mi. Ket aging gaita, nasakit paylaeng tinakam na kada kami. To'y pagayam mo, Raquel. Pagayam Raquel, pudno anasakit da ito'y para kini Manang mo. Isuada kayo kumaki ni Lawrence ti agpakumbabaken ko na. Tamok nga inton agangay, mapakawan na kayong tumetlaen. Nang runak at kabsat na ka. Ala, tangay nailawan kayon kini Lawrence, takderan yon. Ket sapay la kuma, tanaragsak ti bangunen yo a pamilya. Ket sapay la kumamet kini Manang mo, tamakasarak to iti talaga aparaken ko na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Raquel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musical scoring kan computer recording technician Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.